Andai taralbi kubara simba akawasa agubara simba miskin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Gyang ka iya pakisa ka o andai taralbi kubara simba akawasa agubara simba miskin. Na pakisa iya miyang gulula ko mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku mga sahaba niyan ridwanullahi alaihim. Mata ana susabagi ko mga sahaba may katitayan ko hadith Abi Dharr radiyallahu anhu anna unasan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mata ana susabagi ko mga tawa asiran sa mga muhajir ing padu Nabi sallallahu alaihi wasallam pitiru ilan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah hay sugu Allah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur mata na miyaw na sumang ala itamok sang kutwa mga ala balas. Andi sabab yusalluna kama nusalli di siran di makasembayang sa lagi do dia mi di kapasembayang ati mga miskin. Wa yasumuna kama nasum gudi siran di makapamuasa sa lagi do dia mi di kapamuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim na di siran di makasasadka ko tamukiran. Di siran di makasasadka ko tamukiran kegiran na pagkagandiran sa mga miskin kegiran na mapakamarad di kairan nagyong kuta mga uripan na dia mi utukas kami mga miskin. Tigu Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Di nyo nang diiteroa. Kabadi so Allah subhanahu wa ta'ala na biyaluin niyan rekan wagi yung kutwa syai'a makapsasad ka kanurun mambu. Upama nabigan ka niyan mambu sa syai' makapsasad ka kanurun mambu. Barat yan. Yung tatar o Rasulullah, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Mata na tigina langwa tasbih na sadaqah. So kapingirong subhanallah na sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Nagusulang nakatakbir so kagiraw nga Allahu Akbar na sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah na so langwa tahmida so kapangiraw nga alhamdulillah na sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah nagusulang wa kagiraw so langwa katuroon sa la ilaha illallah na sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah nagusuka sugus sama piya na kasedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah saka mo tumusuka sa parsamarata kasedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah nagusu kam bebangunin ka sa walay kum misis ka karumang ka na sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah na upama na swisar kami na itunay niya ng kutwabay aginawa niyan ko karuman niyan misis yan. Na upama nang balasan rao sa gimong takat mabangunin niya no sa walay. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law wada'aha fi haram ay gada upama kas kanya na taguan niya sang kutwa haram akana alayhi fiha wizr abadi gyud na kedusa rao upama ka badin sina upama ka mabangunan niya sa walay aging kutwa kana banin karoma. Baru di kedusa. Fakadhalik, nasaka mo tumambu upama makasyan yan tagu sa giyong kuto halal na pakakon mambusa balas yan. Nus apagariakan miskin na sumanga ni at tanong na kailangan na mapakatiulin tanong. Ging hadith gi amuri-puri mi aloy tanong na apyagi yung kuta mapapakay so kang bubanguni ko karuman na mapapakay na apyagi yung kuta mapapakay na igir apini atan ka sa mapian ni ata. Pamana ayap niniat na kaunsan ko to dingad ikang bubanguni sa walay na ang kamaawat ko huzina o di na ang kang babawata sa mga salih amap simbayran sa Allah na pumula sa nga saging utagalabak ka. Oway na kailangan ng baloy tanong away sa apya so mapapakay galabak na igir apini atan tanong sa esa ba pa di tanurun ikang galabak kay barat naka at tanong ko Allah ibarat yan na komian tanong na piniat tanong inutanukan ka ang tanong makabubagras ko kapsambayang tanong sa luhur kapsambayang tanong sa asar nambala sa ngaro Allah subhanahu wa ta'ala sa ay pakuryang ko siya naging utakatero mga sa bagi ko mga ulama igira at igiran amyay layang ka sa mga tao miyawrad kairang ko kadudunya apaman na kiyaw na ang kairang ko kadudunya na pa naman na maring kay kawan-an kasiran mambuko kapagalungan amawri na amay pamang kading kakibag sa iko simba agyang kutwa malaitamok sa iko kapanasbih sa iko kasug sa mapya apaman na dan nakapakapambaga kayo sa iyong utwa simba dan nakapakapambaga kayo sa iyong utwa
kalak ko Allah subhanahu wa ta'ala, para tiyak Allah subhanahu wa ta'ala, na miyang ibaga kaniya sang kutwa kasasad ka, na gyuto man so, dhalika fadlullah, yu'tihi man yasha, gyuto man so, kakawasa iyo Allah subhanahu wa ta'ala, kalbihan wa Allah subhanahu wa ta'ala, inibagay niya nunto. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilini managing hadith Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu an, apitaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. Mata natigyan na Allah subhanahu wa ta'ala na tindu nagupili sa sakataw amama apakapuong ko umatakan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nanalwan sa kanyang kuda nga umada kalataw si isa anungan amawri fayanshuru alaihi 99 sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar na amay ka makomas kanyang kuhadapan wallah na pakiilayro na giyong kutwa mga listaan aaya kada kalang kutwa listaan na siyaw pulo agusiyaw kullu sijillim mithlu maddil basar na uman isatiman alistaanon na ayak kablangyan na lagi dagyang kutwa taman akapusan umatangka. Subhanallah. To saya nagunan awaya sa kala ang kuta kinilist ang kumagalabak o manusia. Thumma yaqulu atunkiru min hadha shay'a, na pag-isaan sa kanyan o Rabbul Alamin ang makalimunan masaling gagaw. Baad na tigin a pagungkir na kasaya amay tubo asyay sa giyang kay ami susurat sang kay mga listaan. Adhalamaka katabatil hafidhun, o di na baadan a mialalim marka o mga malaikata ka na ipsuratiran sa mga galabak. Fayaqul na sumbag agyang kuta oripan ang mga ngalimbabaan akap sumbagan yang kukadnan yan. La ya Rab, datigyan kadnang ko. Subhanallah. Fayaqulu afalaka udhrun, naisam man ukadnan yan ang makalimu na masaling gagaw. Baad na tiyin arison ka, baad na sabab ka. Oy, baad na udhr ka. Fayaqulu la ya Rab, natiraom man agyang kuta oripan ang mga ngalimbabaan datigyan kadnanakan. Dad na risunakan. Fayaqulu bala, inunta atig wallah sumbagam manukad na niya na Rabbul Alamin. Inunta atig wallah na adan inna laka indana hasanah, adna tigin ang mapapadalang rakam ya galabak ka asatiman agalabak ka fa innahu la zulma alayka al-yawm, na mata na tigin adika din malalim sang kai agaw iimanto. Fatakhruju bitaqatun fiha, nagumaw agyang kutwa pitaka fiha ami susuratu nagyang kutwa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdur waznak, natero niya sa gyang kutwa oripan yan amay ka mibgaron ang kutwa pitaka amay to ami susuratun so ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taguang kay ni ko timbang aka, kumas aka timbang ako mga galabak ka ang mga pipi ako mga galabak ka ang mga rata. Fayaqulu ya Rab, ma hadhihi albitaqatu ma'a hadhihi sijillat, miyamom sa agyang ko ta oripan. At iginakad na nakan, o pamanatugo na kanaya ko timbang akan amapia, si kumas aka timbangon. Ini kamu misalnya naging uta o pa man pita ka amay to asusurat na sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na ayam iptimba nga yan nagyang kuto siyaw pula agusiyaw akadakal listaan yan akadustaan karibatan naipkamum sa to oripan. Faqala innaka la tudlam, nasimbags kanya man Allah subhanahu wa ta'ala mataan adika din malalim ayamaan ay nina sa din sa miyang galabak amay to mala galabak amapya na katimbang din katago din sang kuto timbang aka napadun agyang kuto apita ka amay to susuratan sa ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. سبحان الله سبحان الله. Nataguon agyang kuto wasyaw pula agusyaw alistaan sang kuto sabal at timbanga. Nasa kamaw tumambus so pita ka amay to asusuratan sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nataguon sang kuto sabal at timbanga kapakapunudun
pakapanadaan, fatashatis sijillat, wa thaqulatil bitaqa, na may kayontong agyang kuto asyaw pulo agusyaw alistaan, na makapanad agyang kuto katataguan sang kuto may to apitaka. Subhanallah. Fala yathqulu ma'asmillahi shay. Kadadun man apakatimbang sa kapanad sa iku ingaran o Allah subhanahu wa ta'ala. Kalbihan na ya o kisabutan tanong ko, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.